Rebecca Henry. Canolfan Dewi Sant neu Arcades? Arcades. Castell Caerdydd neu Castell Coch? Castell Chelsea. Lle gorau i cael panel? Neu bus? Y person mwyaf enwog ydych chi wedi gweld yn Caerdydd? Y Senedd neu'r Sadwrn? Sadwrn. Charlotte Church neu Shirley Bassey? Eich hoff bwyty? Paint o essay neu paint o games? Y bai neu canol y ddinas? Gym neu G&T? Eich hoff dafarn? O byd? Eisteddfod neu tafwyl? Eisteddfod.